kawewe sangkan koruso God at sawewa koruso Lord na namu saraw yung kacintatang iyo God sabul mamumasa no meng coach kalangan no God at kawewe sangkan korusya Lord meng sa bebina dalawa mo meng sam sa suchukang kulipisi yo God at yung kano meng coach kapakat kila koruso meng sa Namimir don God may sangan rano wa yo God kapakat kila Israel kano God nabilrong sang wasakan koruso Lord nabilban tachong kicho meng sang murin medyo God ikapakat kila meng coach yung koruso God nganamun sarawi meng sam ang kachin prepare each heart yung may sangan rano kapayata each koruso meng sam o kung kachin kapayata song koros masapul mamumasan pan masan iyang kit nan marainan rano may coach yung koruso God na nakchich kila mo yung meng sam surrender ach maurong kong iyo God kung sapul mamumasan o meng saben kaken bakit iyo kakayta na ach mauro meng coach kapayata each korusya meng sam ban rongo God sanan kumong yung itmen rongo bake yang God kalanganin ko mo meng coach kalanganin ko mo kapro yang ko mo meng sam kalangan kaping yung ano wow koruso meng coach kalanganin rawang ko mo magachin warang anale me korusya meng sam kalanganin ko mo tomorrow in Jesus o meng coach amen. Mensang mga korusya, mensang lingan, mensang gasalil, rana chi me coach kachin kapgata, chelanga kiyupana ni mareso. Welcome korusya me ban. Makatstar pun broadcast ni mensang ato korusya me bil bando ta mur te bil tunin nan clip wet mur ran wet te uya yo ran cup ran koroskin cup. So kalangan kiyang coach omukachin yeyas ay bil memor pagchambil ka kiyupana masanen coach. Court manage agat wasa koros and so turkis or katin buksaraw ka yang kaya menilimagan so motomot. Okay, so may kapagap kin komu wasa ta kom kapagap kin yo wasan kauno pan sabang at kapagap pogita agat wasa koros. Es chugan mayor child ka school year es chugan mayor kan papa ta kan ye sa kan irirong me kan koros mak chay milale tek chay ko wang lale karada encourage chay pona sa kauno nan jump samuyan kay dek chawasan sarawi me chay pona sa kota purta pona sa kot niya makele pona sa kot niya mapatronga mo penay pona sa kot and so koros kalanganan kauno kalanganan na kami sister Queenie me pilito ang child Colin kaping the Colin worship kapang kauno muna chay bantola na child kaskulin mensangat dahil na mensangat tayo Pepdais pil okay kapropor ke me eu kaskul me ban o ngokay child we kitayo kaskul ya Pepdais pil okay kichay panap charong tama puksaraw masani okay kichay say kuya i karapan na chay Bible study challenge ka kaskul ka na tama puksaraw kosaya kay dek tama chay mo so kin muya tama puksaraw kosaya okay so kasambalan Pepdais pil esansan ng puksaraw so yung chay baniw ko pa na kauno kokalikong sapul mo ako masani kicailen kowe okay mona katala sang punsampawat nan matu riesa kwaliwa masani mai kowe kalongro ngamau Pepdais laramas ni marang coach sam coach nang coach ngin sarawi so iwasa mekcheban kay royer lang ni mensangan ranwat okay Pepdais mekin kasaleta me tuwe chakitay pagmang yang nger kauno tibachay kan o kichay muitanger en kakao na child more me tuwe chakitay mesanger moren mas o kodong more cup okay so imi kalangan kiyang kauno lesson in Pepdais sa koto murin ipsapal murin kolula poma
okay back check up we are market the program te we are bang kau tak ni jai sejano we kita masanan court kacen masani so Pepdais and peel eking gasaleta magchelyanger Christ serti yasata o serti o yasata chelyanger Christ serti o yasata and so met John son Pepdais go to pensampawaji we Pepdais yaramas ekiki yang ral kileleo tama Christ pangodon we okay so Pepdais ikan ral peel son Pepdais rengo to kadu di nan peel we pana Pepdais ap tames tuwajat tames song kau we yang ako saya tame ako song ki yang aramas rena sa tama Christ pangodon uya yang aramas tama Christ kodon uya yang aramas ye kodon ki di more mareng o kita more kap so i kilalen Pepdais me songan preach te songan patangi ni awi uya Pepdais in peel. Okay, so chay bangola na scripture, tama chay so lang anane ke Pepdais. Banagis chak sin story ki ngoy ni moy bango saya Pepdais baksilu. Pepdais baksilu. Pagita babay nono an sa mira nine kiniyo bisa ay ronga sang rai story Pepdais pros pues nono pros. An sa may puing kowalu ichaman. Alu kodala yang iya no kala po kodala nan momosongkat le kolam Pepdais. Iko sina nempan ang baba no kari yo tala yang kolam Pepdais pues choka me Pepdais improd. Okay, ong ya and so may teenage lan so may sambarie saksilu aleta Christ so we kwatalasang ay kola sarawi Fiji. Rigola sarau rapatanga Pepdais. Rapatanga Pepdais so I lesson na may bang yang kecil rana. Rapatanga Pepdais anam puk sarau tuan puk sarau ya kau takot Pepdais in pil. Ada na wrong. So rano mo inaramas isi puki sama nanum sarau yo. An sama patako nek mamparononda. Isme men Pepdais ngoy ko dala boy. Klang selin ngoy kalep ko dala boy. Kamu bil menswat kita ipilinda so bodan. Conviction in lale to echo market kita lale po at na wrong. Okay, yes may Pepdais ni ay chika yes may puing ko walu ay pilalu tala pile Pepdais a Pepdais in kaskulo apakyo to udan men we apo yes may penay Pepdais isay kuya pakyo. Or ngay ko la rano Pepdais na swimming pool yo renolan way man me kay makatete resa sa yes sa Israel abu da jawya. Ariyan sa mi Kota sana swim pool usang anay kaperen ki tami wiyaw. Okay? Okay, kumail may kenjang ni momotso. Okay, kumail may kenjang ni baba nono irapalian lamalam may rakamelele may jawiyaban ma so iban mela songa. Okay? Ani ay mimipigay no kalokong liyaman me Buddha. So ako saya masanang ko dyan ngilamaw apos chuka kaleta. By great grandfathers of Buddha, ay grandparents of Buddha, ay baba nono Buddha, ngoy bil Buddha, chacha nang lamau Christianity, is chaka kaleta, puegi Buddha, okay? I mean wadok cheren, angemong yung mucharak me. God is not about religion, okay? God is about relationship. Tuweja. Ola man liyaman miara relationship mo yata rapupod. Niya chay nangi di seri chay yala panene chay papa no ni chay seri kan ni chay seri relationship tu chay eupana asa magay sabal ke miya yara mo yung court. Okay, so makapang pokala relationship pon religion akapang kakwewe kilam court. Amagawun mo motso ari akapang wiyad tutosang kao no pokita. Jesus ngen sarawi ima katoke yang child na sa kauno kay teka child religion karata child momotso mabanso cho pokata masa ng gojo ka school ki chay pamela na momotso sa kauno
Okay, kaya ki uang momotso. Aputa na chay momotso kan pampatang kapuk sarawi. Alright. Kalangan ng quote. Sinistry. Okay, so matu riesa kwalu esak tuaw. Tuwa peta kriyaw mi ban magchayban focus sa magchayban ka school sa ni mensang ranwat. Kayong peta ko tamak chay sa ulang anane ke Pepdais. Ari number hill tamak chay lanane ke Pepdais. Maduri esak kwalu esak tuaw. Kakalengki. Jesus masanik may kowe. Wiyatan ay chumpata o Pepdais Israel. Okay, chun momotso rang kowe cha tuwa cha ramenat Pepdais ma Pepdais. Matawa me maga Pepdais ako wiyalar chon momotso. Chay pa nasa me chay wiya Pepdais ang kaunok. Chay kaidan chay wiya Pepdais ang chon momotso. Okay? So nang kayon pitcha silur ya isa kewo. Akasakasaya tamak child pil anane ke Pepdais kut kan science tuwa cha papa min lale. Me yap chow yay karasaraso. Yurong acha ka skulo ngay pa matala me. O yanane. Yanane Pepdais. Aramas isipuki sama mimi nan chun sarawi ko iray oras Pepdais erbo iray chun sarawiyo. Angoy makap so imendaki ay sa chunok wewe kapisa chikpaw te imendaki ay kairtanani umumotso a conviction in lale. So makampang kataropoy ite watak mur kayong pitcha siluri esa kaya wakas ko saya papa min lale. Asa macaypan ipsabal miya papa min lale. Okay, miya ansa macaypan nanilamong kot main kot tayo mata main kot kawaitia miya papa min lale tuwa japan kaskuli yang caypan kon wasa caypan kon tamacay ko nang wiya. Nan Roman winno lele isa keo emaray pakitak may lang yung watak caypan pileo kaprayan lesana sauchuket. Roman winno lele isa keo. Ako sa kusaya tuwan atayal Pepdaisin bilo wiya kilelen wuglan laleyo. Okay? The outward confession of what happened inside. Imagaradara mas man mistake sa pal. At saka nang Pepdaisin bil po Pepdaisin bilo kasaleta me. Mokitin me lale tuwaji wiya ligi ko wi. Ibang masaya mo man Pepdaisam. Pepdaiso kasaleta me lale wugla. Rajik matusilu. Pangwat kata matusilu. Rajik isak silu lele isak isu. Ta peta ko kasaya takchela nani ki Pepdaisin bil Jesus. Magchel uya papa magchel pongi atay kot magchel bakong pini Pepdais. Okay, matusilu isak silu lele isak isu. Akasaya niyansa was Jesus kat la kalili kat tiyang sordan puen Pepdais la ren son. So na men kapuya ki isang Jesus en Pepdais re. Yay me patuan yatuwe maing ngoy mautan pam Pepdais re mi. Ako map kat to puen Pepdais re. At Jesus kachin sapang masani keter kapuyak pui is Konstantian met pui ime konangan kitrayan kapayata mas kupuran kot so nari pungkila Jesus lau kachin Pepdais la ap kachitasang nan pilo ayat chansawo nan long par rich pasang Jesus ar kachin masani atanganen kot o a kat koto ni momon muroy man o kat tipewe. Okay? Wasang wata ka sambal boy. Ako sa yame Jesus kaon Jesus akat laren son o Pepdaisin bil. Pepdais mo niya sampar silisak. Anias ran walu mo rin putiyo dami uya kasarawi. Okay? Kasarawi anso me ran walu murinay putiyo ababa nono wala pueng kasarawi. Anso me sampar silisak mo na pan trapiata sabulma ko selikalok ko la rensoni Pepdais. Okay, ko la rensoni Pepdaisin pil so wasan wata ko saya me Jesus ni akat tila nam pilo ni akat ta
nalang rejita angen saruyo kochti sok bawe. Okay? Ngay ko para keme. Yawewe nalang rejita. Uya ka ko po ben ko sayang son intinda. Kahit ang kumupan Pepdais race chuwarong ngay pan Pepdais remo. Abin Jesus masani chakapayata ko purong court. Okay? So anso me komuyong ay tatra korong me ko cho kapayata nalang pan rejita. Ngay ko para keme ongya nalang rejita. Pwegigin ronga cha me ko me pit puk sarawi. Kahit kosantin mo motso. Me ko me pit puk sarawi me patanki ngay kinda jala sang uta cha uya. Okay, boy, ye masano, ye go trial. Ye masano, ye kauno. Amay ban pokala masano mon ko sandina ramas, arya ye kaparanda ramas sang, ay bake yung masanang court. Okay, so memin kakela kayang ka trial, kan mesagan jale, Pepdais in pin, ew kamaba nalang pan rejita. Amana yang kal patpatako ngo no po emen wewe la puksarawi ay pungi ipsapala bale da Christ pungi Bible study able lansa me el Pepdais in bila kang Pepdais ni ay seryoso e changermo ari bilinda imen allang sacred kita ime kom ko kol gniya ki chen wiata mo patak okay po nalang pan rejita nalang pan rejita Rejitanta kamaraino ngan sarawyo chiyata po child kamaraino pangkoto. Okay? Okay, so Jesus Pepdais imechela nani yang Pepdais in pil. Nang kalose riyaw isa keu lele isa kriyaw wiyak lelen circumcise. Nan kadete marin rail kun wiyan tiyakan me tuweja circumcise sa kawewe temani pompeyap. Chala sayar all can circumcise, can kamakan. Okay, so niaral chuk te loud circumcise ako yang aparam when we are kasalaban rest clean or set aside and apart for the Lord. Ang child and so child Pepdais we are circumcising a child more mongot mas lale ipsapal mas liki Pepdais to a child circumcised. Okay, so my God, kachin kak pilewat da kolose riyaw isa keo isa kriyaw. So niya chay Pepdais ki chay king kasale yang chay king kasale da sansilu mag chay miniminiang momotsong Christ. Miniminiang momotsong Christ to Christianity. Kay dek chay leo pelyan lamalam likin Christ up. Ki chay miniminiang momotsong Christ. Eu karaban na chay Pepdais. O ki chay king kasale yang sampam a child morin sampame inaksang huger ikatu yugo dir inaksang huger so ang sa mag child yasi koda sampam pilok ya child Pepdais or yak child kasaleta mag child porkita more cup. Okay, so imo puk saraw katete yang child me Pepdais in pil child yang Christ pola makomuyo ngoy chakino pakela kauno menjon yang lokolok tuwe chakamay. Okay? At siya pang Pepdais in pil. Pwede mo puksaraw masa ni tuwa siya. Christ wuya me, apalo me, kamata ko me, kasaro, nilobo, apo kito kamuyo ngayon, wuya me mga yo, kuwi siya tudi. So, siya pa nagiska, iban, kaskul kiya mo man na siya pang Pepdais. Okay? Me tuwa siya, kuwi siya tudi, para tasang panseto, tuwa siya, mangay. Kauno wuyata, mangay, so siya kamata ko ang kachay. Okay? So, nan Rome, wano payo. Rome, wano payo. Mensang mga kumalakan magachinap chet tota, wiyakas ka school gi, Pepdais in pil. So, kamgak play ruwain, klipet niya chaypan neck. Nan Rome, matu Mark Luke son Rome, wano payo, ako saya, pwede ya child Pepdais lar, ki child yanger pola, o bil yanger sardi. Pwenintuan Christ yasata sanger mela, nuroson lingalingan sama.
Ipil tuan ke child, a child pampil mamor ke maur kapweo. Po mak child min yang Christ ni a child yang sapol mapola, or ke child pampil min yang ni a child pil yang sapol ma yasata. Ni momta ni Pepdais. Okay? Ira cik payo ka sa yamo. Puwegi a child Pepdais lar. Ak child kasalayang Christ. Mag child yanger miniyangi. Ni dame ka chunbuya. Polopo. A pola. A kachtinan puel o yasata. A karapan Pepdais in bilo. Kacha miniyang Christ dame ka chunbuya. Kacha kola sarabetit pachakan nan seto. Tenan pinlapo. Okay, kaya sprinkling. Kaya sinusup. Tudi. Porta. Ay, ya. Imecayban. Kaskul ki. Kalesia. Riyaw Isak. Ako saya me. Niya chal wiya makitwat. Chay kasalayang kauno me. Kaya den ngoyer me wiya mamor. Ap komi. Magachinye yaslalay. Okay, it's no longer hide that leave it. Chayka koulki chailan chama-chaman. Karabana chay Pepdais. Chay kadede yang aramas, chay kadede yang Satan, chay kadede yang pinky child. Makaidang chailer me uya mamor. Chay mo itang kaunon uya. Yes, nana chay mamor. Nan madu Ria Isak walu Isak tuawa yakar na chay Pepdais act of obedience. Okay, tuja chay yakakan pek. Chalta chay pek yang kau na po masanik may kowe. Wiyata na chumbadak Pepdais Israel. So mangoy me Pepdais komoy yuwiyay act of obedience. Yuwiyay kapayata kokoligo te inawate pekaro makau na masani child aramas chailen wiya. Niyang ban so lang la. Komban mas mangi me kay dek choko prongko chailen kat save ok chailaw yawi nan langan. Kudo na lek chail. Chay kat save ok chailen buya la sapol matron batak. Okay, aramas kin call ya the message ya the isma mo itang kan batak. Isma kaya yugadi. Well, kauno. Ansa mo komu ipsabal. Ngayon sarawi Pepdais komu. Komkak wiya. Tama kauno masani komu yan wiya. Okay, child wauniki ordination, child wauniki samaro kanakin lay hands for child. Apo lay hands so me po child to blessing o ko sampewe ko di po child. An so me child lip sapal child memorki kawaiten kauno. Masani ko lakalokon laba. Ama I want paronostrunda ko lakalokon laba. Ay wrong nan yan na yakalokong laba. Kuy kalokong laba. Pagida, nganong kot pangkamakit kin komi kuprong kot. Okay? So lang ko Rusya konong uyama. Kay de katra makaidikan. Lang ko Rusya. Makomupsapal. Kauno kupurki komi yan ipsapal o kasinen daw papayi. Ansa me chay ban lenan lang. Istuka kilikleman anay wamparanoa totoko ibanyang lusaropki. Eu lesson may bangka school gumor. Ako saya magchayban crown. Kauno bang kiyang child crown. Eu crown ko eu lusarop magchayban lusaropki daw. Kachungpan aramasakan magchaywadonan wingkot. So may banyang aja John Sarawi. Dame ay crown. Pwegi pupun sa me eway menal kisakiso ayang wado aramas nan wengkot. Kareda yermen roti isme ban patak te isme so. Kauno masani kowe. Nani so well so go boy ko ikalap kapure yang pokita iyan sa omet. Iyan sa omet kauno kam rating na po me pulo list. Seri chay bang ko nan YouTube. Turin seri wiya kapakap me kapuriamay. Turin seri worship kapuriamay. Okay, dami chay kikilangan sa wat chay sukang kilang ranchay ko.
ngay kerta pompi kay ki kawe momod soap tuaja masanan ko maura e pandin lel kitel ran trayo an sawat mangay karayang ran koros chekak rong magana na ipsapala le takraiso uya sabol matun tato karday men pangan kitel len rong kapitien kauno wan ki chona chay momod sokan apurela ramas tuaja chay karusiana na kauno okay so kay di nga kasaya nan matuisak silisak riyaw matuisak silisak riyaw emasa ni meman me pangka dede da o ugni amo naramasakan nani pan pil katede o ugmon samay makat nan lang okay okay kichel kang yang katede bo aramas te ko wiyuk akchaban lusang ko tnga may bang kang aramasang ko wiyay ban lusang ko tnga emasani meman me bang katede ya karada encourage kichel turun kichel mia chel testimony na maleta Christ o tama Christ biyawe. Testimony in manamanakan ma Christ sapang kapakapa Christ sapang. Testimony kay dek aong gachayl. Testimony men kat de me kot mana karan yeyas mamor and he's for us. Okay? And sa machakin buye pongpongi kot man me do imechay chukak testimony gi. And sa machay why ko to kauno nanachayl mauro build on relationship. Check testify, go to mamor, go to Wogitiala, go to Manaman, go to an answer. Aramaspan attracted, Aramaspan men wrong. Aramaspan men posonla. Omukotan. Okay? So nan matu isak silisak riyaw. Akas ko saya yang child. Child ang kadede. Kadede tama kauno. Uya yang child. Mona ramas. Yaramen swedki. Yaramen namanangki. Emasani yer makchaiban katede ariaban ukin kital mon kauno ansama kam kin katla court nan moleng kopung mia church imo machel achaiban gotala mon kauno murin mela kate gime buksara ko saya murin mela kate so churcho ime kauno attorney no sabol mo son sawaso ime Jesus a komui muyada tipo okay. So imekos ko sa yawasa, child mimisali po sa bawat child ka dede, mag-child wugi kaunop, child ka dede, mag-child sa riyang ko, child ka dede yang Satan me. So jampong ang toke ya, okay? Palilaw din na child, limba ko ang code o seal, sabol masan ka ng rula child more, Satan become nothing. Mag-child wiya pepe yang atra, makitin chepel, sabol mo makadede na wiya ew, Wuya pa me pangkatuan away chepel. Okay, pak chay kang katete abwe. Chel do poputia rabaninta. Okay? Abi banintang ko mo. Memia inawan court. An sama kang pangkatete ewa bil pangkalautela. Amo mong yung anan ka for God. Ewa bil kalautela. Amo ay makiyan ewa bil pangkalautela ang pakongan. Pumudwa ka sacrifice. Okay, makampan rukrongki ang maurin saulangan, Satan asa makamit darket. Kareta, kauno ipilinaw gitiyer persecution. Chay miminani mo na ang saume. Saulang, me panuki ta court. Trepel pang kailongki. Kareta plata kauno ranat. Number yawan petak, ni tuwanay ko sa yayar ang kapan. Petak kayo, tamak chela nanay agi ala Pepdais. Petak karyaw, iraja riyaw macheban yung kapanan mensangat. Ako saya yamamon Pepdais. Yamamon Pepdais. So nilo kayang creek Pepdais wewe kedudi. Kadududi. Kodipa. Te wusa ka sa kalapon. Okay? Dudi. Kodipa submerge. Submerge. Kodipa. Doja chay kilang submarine ape. Kodipa o porta. Pogida, Pepdaisin pil, imeson, amon Jesus akat to. Pepdaisira nam pinlapin sordan. Okay? So aramas ko koto tuti kapurpurta.
tame son kawit kinrail kilelen me Jesus pang kochto pola kochtinan so yasada so ni am Pepdais in pil ke yange Jesus wiatame wiao. Okay, so yamo na chay pan Pepdais chay pan tuti kay dek sprinkling amo ong yan niya layer ka schoolin Pepdais so itanin mentula tolun payasawan ay depan po ni mentula wasalal mengkolayas ngok payan kititip korosaya porta. Okay, so iya chay latitudan mo i karapan tama chay buyaki. So yamo na chay pan Pepdais ni maran coach Sam prime Jesus masarik mai Pepdais yara mas ni maran coach Sam coach na coach ngayon saraw so ibang kola ta lap mi ban Pepdais so ngay kalangan kiyang coach Ramnor or ibang katudi ibang da Pepdais yuk ni maran coach Sam coach na coach ngayon saraw katudi kapureta ari kapakap kalangan ang kauno. Okay, so Pepdais me son wiya so an sa magchild ya wiya chelo sa yakarapan chay kaduti pa chay kanok chay porkita more cup so imakarata yapal chay lang kaduti sincere polel so me laut imagan Pepdais aramas makoluklar tipa kano men kosanedir mapanyam papa kauno imagan Pepdais seri restokan Pepdais. Okay, chay pang wadak nan wasakan Jesus masani may deka uti serikan may wato po Israel me theirs is the kingdom of God Israel me jowa nan wing court sincere me sasata ni Israel mela rapang purala rengkaw no resasata ani Israel sa yerta at chay puko kaw Israel purana sa court. Okay, so aramas laut makan Pepdais aster tama ka chay watakata tama Jesus we out to bless them. So kami niyamu nain kita seriman compliment tuwa ka popot kam so jaman da jo we popot selipon sasa court kamen naik kita serio one kapeto mo kamen kapreyang court so wataran sa marokan poran bless the baby. Okay ren kapakapki serio kasarawi kay tek Pepdais. Okay, ay hope sansal pagik chay bang kilan Jesus imewya ran walu ka sarawi esam barsili sa kap Pepdais. So I last in scripture memen chalen watak pana aban minan wiwuya walu silisak wano mina wiya walu mga kasaya olen Ethiopia man medweja olen sarawi akolar sarawi oyi prodo etaka kurmayo ap chang ponal wiya walu silisa kwano Ejang ponalo ngayon saraw kawit ki Philip ang sami wat kwasaw danin dat mekot sapong nan kichay so long nan sa upukat makchay pan watak masanang coach tuwa ja kawan Jesus patak yang railer tuwan ngayon saraw yabang coach to we coach la ngayon saraw coach to utan na rail relationship ang ngayon saraw cheng karan yaw mo iral first believers ko iral warak metchabin yang Jesus ko ngayon saraw ragan lokayang ngayon saraw kaway rail okay yak chel tuwa ja nan mwewet chel apalan rongasang ngayon saraw so wasang wata kasaleta mengen sarawin tayang Philip en changala i klang krumayo chang kodo iyar en kola po wolo yo wata puksaraw ya pas cheweweki. Okay, so Philip kola ansa me kola kom ka kwatak mori kos ko ya chan yarala Philip kola yang i olo ira wolo yo wata nampuga na isteya ansa me olo watak lel wasa ira chikik silisak
riawa. Iram puksaraw no olo yo watawatak yemet. Okay? Wiya walu silisak riaw odi. Tame olan Ethiopia wiya watawatak soko paiseya. Okay? Nan wiya Jesus kach toro samalar. Awol mana eko sanga sarawi wiya watawatak mon Jesus o. Wiya watawatak nan may naiseya. Tame watawatak eko saya wasa. Erasang sipman me pakar lang en kamakamala. Erasang simpul man mesojakan war niyan so me wunakan say-sang. Esojakan inda mekot. Aramasakan kasarowedi or esojakan wiya mepung. Or esojakan wiyang mepung. Soja makakosaya tuan kataudoke kan. Puegi amnaur nin sampawat iter. Okay? Kalau mangi an sautame Jesus an kachto o an sautame an iter. Irajik silisak payawa olo apakren Philip. Kompataki yang ya isme saukopa kosa yatue. Mapini te amantoror. Silisak limawa Philip ap chapiata a kosoi. Traptasang ni rampuk sarawat ap kosayang olo tuan rongamawen Jesus. Ariniara changatang kotila nanalo irap lela wasakis me pilmia olo ap masani yet pilen tama karampa po yenter Pepdais la. Pilipa patrowanong kom kak Pepdais la makom poson na nomnong yung unsak. Olo sabeng iposon me Jesus Christ me sabulman court. Okay? Kami lele me sansal. So nan storyo olo yo wadawadak audapan Jesus prophecy koko Isaiah ko badar tuan Jesus. Jesus kach toro samalar chun sarawi mana sasair keme koko po yawiyar. Abudak ren Philip amang warakin Jesus ko isme wasang ko pa kasaya. Philip an so mau kita ka wewe yang me kasaya Jesus. Areni ara sipala pilio nikaila nalo awalon tayet pilen ta karampai Pepdais. Okay? So isang natututa may menan karachi kami. Makam ka korkorongan ngilay sek pageo kamo Pepdais kamanana Pepdais panalangan rejita. Pepdais ang ta, Pepdais ang kauna, Pepdais ang momotso, minimini ang Christ, pula mega chenmuyaw. Okay? Kaya anyway. So iban udu wasa, chabang katokela lesena sa ujiget, ay bang kiyang kichai scripture kay chabang watak mo na chabang prutos. So ujiget kanagela lesson in Pepdais. Okay? Kaya yung scripture, wiya, riyaw paisa kayo. Wasaka katete yung kichai, man sa Jesus la ngen sarawu kachto irela kan meiti ta wen Christ ra Pepdais in pilore. Okay guys, es chokap kichai me momen. Okay kichai bang kap ke bukchai ban ap chorong apos chokap irela kan me chiang dor mo chai nan poson ra Pepdais in pil. So we are riau paisa keo we are tuau isak walu we are isak rajik riaisak payo len paisa walu Wiya isak weno, irajik isak payo, lele isak limau. Wiya isak weno, irajik silisak silu. Wiya isak walu, irajik walu. Makmais juga jinaledi, ipampa kita ren. Sister Queenie and kak taibia tau post na ne chay page. Abu iwasa makchayban, bilkato kelay sangya niya chay. Bible study. So to go karita membakita may langkatin adoroboy. Menjalan kun watak na necha puksaraw po. May telamame ikos ko saya kaway tinay momotso te pen na puksarawi iwe watak necha puksaraw in Bombay. Pangkapure yang acha metrin puksarawi. Apo kay puksarawi akak pichi gichaldi. Karita chaypan menale source me melel. Okay, ne jay puksaraw in Pompeo, pachong ipsabal, chayban wewegi, masanin court. Kalangan,
Ipaniter wasa. Chay kapagap. Kalangan ng komisyo coach kapag marami saraw kalangan kapag kiyang komisabol mo limbak. Ran wa chawiya eu ran kap magam kachin moitang kids and kak memor. Kalangan kiyang kamu memor korusya mabiliang tunin ta korkorong sapol mo masan. Ngen sarawi liki magam kachin buya sapol mo tatok. Kambang kachin masanong koros kambang kachin ka wewe yang rain nituan ku promo yo Lord. Kalangan kiyang kamu yo Lord main count Jesus sapol mo kapai sapol mo perara sapol mo kawait makachin iputir nan mor korusya. Kam kachin kupro kapayata mor korusya kam kachin kupro kapayata oh Lord anan korusya mamia me ananen kailan ang paluar comment healing and kakwadilong ng paluar mesoma korusya masan soma awan mela ni maran count Jesus kalangan kiyang kachin sabanggit niya tungalanan pagpangkan oh Lord ananin send ananin wewe ananin limbak ananin koerda ng poson ananin kisagisen poson ananin token ng sarawi ananin paik song koros mepit komi o kupromi sa kapakap kiyan kakpoita red sa kaprayang komi at kaping at kasaba kalangan ng komi nan marainin ranwad yang kids ni at pilpam kamal dio pilpilau coba na saudukwet kapayen kocan kak parpasang nan irapen sampa kom kacung kupro kapayata sapol mamuyar mas korusya kapagap kiyang komi Trump Lord administration in nan Amerika ho God main coach tama utungan triple se pelianta o se kawudi oh Lord se dismantle se speak confusion pewe sangan butingkan koros me buting se kapagap kiyang komi ang kacung kamera pasang agam kacung moitang kupro mo yan kak take control, oh Lord. Aramas pang puriamay, rapang puriamay tamaras chuka melele, kampanga chinsansala, nan morung koras mo waunkin komi. Sa kaprayang komi at kaping, at kasaba kalangan ng komi kaun Jesus, mawiyat kaun at songkomor. Amen. 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 Kalangan ng kupromail, kalangan ng coach, mamia sabol mo may peita, kam kachin kak peita kong serapingkan, puchangkan makinyang respond nan comments kan, tepil call yang murte kalangan. Amen.